Pravoslavni vernici sutra proslavljaju svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova, koji je bio jedan od prvih učenika Isusa Hrista sa bratom Jakovom. Jovan je bio sin Zavedejev i ribar na Galilejskom jezeru. Jovan i Jakov su nazvani sinovima groma prema nadimku koji im je dao Isus kada ih je pozvao za svoje učenike, apostole. Za njega se kaže da je bio jedan od omiljenih Hristovih učenika. Jedini je on sa svetom Bogomajkom ostao pod krstom raspetog Gospoda, ne napuštajući ga, obećavši da će on čuvati presvetu Bogorodicu i služiti je sve do njenog uspenja. Kasnije odlazi u Efes jer silaskom Svetog Duha na apostole dobi zadatak da tamo širi božansko evanđelje i pođe mu za rukom da preobrati mnogo naroda u hrišćanstvo. Bio je proganjan, ponižavan i mučen. Za vreme koje je proveo u progonstvu na ostrvu Patmos napisao je čuveno evanđelje i otkrovenje, a po dolasku na presto cara Nerve bio je oslobođen i vratio se u Efes. Sveti Jovan Bogoslov je poživeo više od 100 godina i kada je osetio da mu se bliži sudnji čas, rekao je učenicima da mu iskopaju grob u obliku krsta. Njegovih 7 učenika ga je poslušalo i on je živ sišao u svoj grob. Njegovi prijatelji su se rastužili kada su to čuli i otišli su da otvore grob ovog svetitelja, ali njegovog tela tamo nije bilo. Od tada su oni stalno dolazili na njegov grob i molili se. I tako je počelo svake godine na ovaj dan da se dešava čudo. Crkva 2 puta u godini proslavlja ovog svetitelja i to 9. oktobra kada se sećamo njegovog upokojenja i 21. maja jer na taj dan iz njegovog groba se širi čudesni i kako vernici kažu lekoviti prah koji su uzimali i time isceljivali svoje muke i razne bolesti. Veruje se da na današnji dan počinju miholjski praznici. Ljudi sa sela bi trebalo da odmaraju svoju stoku, žene da ne diraju makaze ni igle, da im ne bi miševi grizli rublje. A u nekim krajevima Srbije se verovalo da ćete u slučaju nepoštovanja ovog običaja navući nesreću na ukućane. Zato su se iz nekih kuća ovi predmeti izbacivali napolje tokom ovog dana. U nekim mestima udaraju u ambare da se miševi razlete, a u mnogim krajevima u ove dane počinju svadbe koje traju po 3 dana. Ovaj dan je dobar za kretanje na put, pa vam predlažemo da, ako ste planirali, upravo danas krenete. Sveti Jovan Bogoslov će vam biti zaštitnik. Ukoliko vam se sviđaju videove sadržine, možete poslušati link koji se trenutno nalazi na ekranu ili koji je okačen u komentaru.